Haj! Evo nas u našoj staroj, dobroj, skrivenoj kameri. Šta smo sad smislili? Opšte ludilo. Kao mi dijelimo pozive za rezervni sastav milicije ili za rezervni sastav JNA, to već zavisi, jel znate i vi od čega. I kao da vidimo kako to ljudi i na koji način izbjegavaju ove pozive. Jer ima puno ljudi koji hoće, jel, da pobjegnu. Nalazimo se ovdje u ulici Magica Johnsona, broj 72, i sad ćemo pokušati da vidimo sa prvim kandidatom kako izgleda. Kamera je malo mora da se skloni, tako, da se sakrijemo, fino, fino, fino. Aha, ne vidi se sad ništa. Da vidimo. Ko je? Voda, komšija. Dobar dan. Dobar dan. Izvucite jednu od ove dvije koverte. Šta, nije voda? Samo vi izvucite jednu od dvije koverte. Igra neka nagrada. Samo izvucite, molim vas. Javite se odmah u rezervni sastav milicije, ponijeti odgovarajuću opremu i požurite, ja vas čekam ovdje na vratima. Dobro. Hajmo, hajmo. Mama, donesi mi ono moje. Samo požurite, malo. Pričuvajte mi ovo. Ja ne mogu Što? u vojsku, ni u rezervu. Hoćete u JNA možda, ne. a? Nego? Ja sam ozlijeđen. Stanite! Vidite da Ne sam može, ozlijeđen. to je samo ozlijeđivanje. Ne može ovo, a? Ne mogu, vidite da sam ozlijeđen. Kako? Stante, molim vas. Stante. Dobre, molim vas. Dobre, ovo je stvarno. Odlično. Neka, gospođo. Dobre, u redu je. U redu je, šala je bila, moram vam reći. Radi se o triku. Joj, ovo je totalno. Radi se o triku. Nema tu nikakvih poziva, ovo su samo prazne koverte. Znate šta, gospođo? Vidi tamo u čošku, to je skrivena kamera, ovo sve što smo radili, to je skrivena kamera. Evo, pogledajte tamo u čošku, vidite iza. Sve je to samo, gospođo. Masu! Maho! Sunce moje! Izdajte! Sunce da te pravijem! Sina mi uništiše! Haj! Idemo dalje. Idemo napraviti još bolji follow od onog malo prije. Samo kamera treba još malo, znamo da se sakrije. Odlično! Kamera je potpuno sakrivena. Ovdje stanuje jedan stari vojni obveznik. Da vidimo kako će on reagovat na poziv za rezervu. Voda, komšija. Da, izvolite. Mi dijelimo uručujemo ove pozive. Da li je Sakib možda tu? Ja sam Sakib. Samo sam sad Sakiba. Ne kontam. Kako? Promijenio sam pol. Konačno sam vam dohakao. Pa kome sad ja da dam ovaj poziv? Meni sigurno ne. Pa, dobro, Sakiba, šta ćemo mi sad, a? Pa možemo popit kaficu. Može. Samo, majke, ti, samo šut, nemoj progovarati. Dobro. Vi se malo odmorite. Eto, pauza. Odmorite se komodno, ba, nemam to, nemojte me džaba čekat. Eto, vidjeli ste koje smo sreću imali na broju 72. Sad imamo par poziva za rezervni sastav milicije i par poziva za rezervni sastav JNA. Da podijelimo na broj 70, pa ću vidjeti kome ćemo koji, naravno. Da vidimo kako izgleda sa brojem 70. Nema ovdje nikoga, ej!